Yes, reka twongere tubasuhuze tubifurize ibihe byiza, tubifurize umugoroba mwiza, umugoroba wuje umugisha kuri mwebwe mutega amatwi ndetse mugakurikirana amakuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho. Reka tubane namwe rero nk'ibisanzwe, mwe mudutega amatwi muherereye mu bice bitandukanye by'igihugu cy'u Burundi, yaba abari mu ntara Cibitoki, yaba muri Mabayi, Imakamba ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye, Nyanza Rake n'ahandi hose kuri iki gihugu cy'u Burundi, tubateye yambo kandi tubahaye ikaze. Reka tuze kubana n'abahereye mu gihugu cy'u Rwanda, abari mu majyepfo, amajyaruguru, uburasirazuba, uburengerazuba ndetse n'umujyi wa Kigali, mwese mudutega amatwi mubasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda, namwe tubateye yambo kandi tubahaye ikaze. Biravugwa yuko rero amakuru yacu tudatinze muri CNDD FDD ibintu ntago bikomeje kugenda byoroha cyane, aho bivugwa yuko uyu munsi mu muganda wabaye ndetse uwo bita Reverien Ndukuriyo ubwo yaganiraga n'abaturage, benshi bibajije uburyo uyu mugabo akomeje kugenda acyura igikundiro cy'abaturage b'abarundi, aho bivugwa yuko umugabo bita Perezida Varisto Ndayishimiye ashobora kuzashiduka uyu mugabo mu by'ukuri yamaze kugenda amwambura igikundiro cye asanzwe afite mu baturage b'iki gihugu cy'u Burundi. Turaza kugenda tureba rero amakuru avuga yuko haba hatangiye kugenda hazamo ibintu by'amarozi. Biravugwa yuko Perezida Varisto Ndayishimiye yaba arimo arahigira kutabura uyu mugabo Reverien Ndukuriyo, ariko nanone bikavugwa yuko uwo bita Prime Niyongabo nawe nyuma yo gusuzugura Perezida Varisto Ndayishimiye, biravuga yuko isaha n'isaha we yatakaza umwanya wo kuba umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cy'u Burundi, aho bivuga yuko Brigadier General Diomede Ndikumana ari ugomba kuba yahita afata iki kiringo cyangwa se yahita afata uyu mwanya. Turaza kugenda tureba nanone ibyari byo tuze gukubitira mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu bice bya Kivu y'Amajyepfo. Tubabwiye ukwiyongera gukomeye cyane kw'ingabo z'u Burundi kukaba kwamaje kugenda guteza impagarara muri izi nyeshyamba za M23. Ni nyuma y'amabwiriza akomeye cyane yatanzwe na nyenicubahiro Perezida Varisto Ndayishimiye yuko ingabo z'u Burundi zigomba akwita zisubizwa ku butaka bw'igihugu cya Kongo, mu gihe bari bamaze kugenda bahikura ubwo izi nyeshyamba zafataga uriya mujyi wa Uvira. Turaza kugenda tureba amakuru menshi agiye atandukanye, by'umwihariko ajyanye n'ibibazo by'intambara biri mu burasirazuba bwa Kongo. Ariko nyamuneka mudukundire mbere yuko tuva hano rwose, mudukore subscribe, mudukandire like, share ibiganiro byacu mu by'ukuri aho muherereye bikomeze kugenda bibageraho. Muri CNDD FDD biravugwa yuko rukinga babiri ibintu byamaze kugenda bihindura umunota ku munota, isaha ku isaha. Ni nyuma y'inama ikomeye cyane kandi yateranyije abarwanashyaka bakuru bo muri uyu mugambwe wa CNDD FDD, ndetse banzura yuko Perezida Neva ashobora kutazahabwa umwanya wo kongera kwiyamamaza. Nanone kandi ibi byose bibaye Perezida Neva yari arimo mu mishinga myinshi igiye itandukanye, irimo kukuba uyu mukuru w'igihugu ashaka kuzanira gari ya moshi cyangwa se umuhanda wa gari ya moshi kiriya gihugu cy'u Burundi, ariko bikavugwa yuko mu gihe uyu mukuru w'igihugu atazigera ahabwa umwanya ndetse n'amajwi, ibyo byose bishobora kuzarangira bitagezweho. Nshuti bavandimwe, ngira ngo nk'uko musanzwe mubizi, murabizi neza yuko amakuru yacu aba ari amakuru butapfa kugenda usanga ahandi. Bidatinze rero reka turebe ngo mu badede bihagaze bite. Ni mu ishyaka rya politike rya CNDD FDD bivugwa yuko harimo haritegurwa amatora agomba kuba umwaka wa 2027, ariko aya matora yatumye benshi bacika ururondogoro. Aya matora yavugishije benshi. Icyambere zisaha ntago muri CNDD FDD bari babona ugomba kuba umukandida uziyamamariza ku mwanya wa perezida, ariko nanone n'uwo basanzwe bafite nta cyizere ari guhabwa ni Perezida Varisto Ndayishimiye, kubera ibibazo bitandukanye cyane bivugwa yuko yagiye ahura nabyo muri iki gihugu cya Repubulika y'u Burundi. Biravugwa yuko rero yamaze kugenda yamburwa icyizere cy'uko agomba guserukira abagumyabanga ba CNDD FDD mu mategeko mu by'ukuri na mu matora mu by'ukuri ateganyijwe umwaka utaha. Ikindi kandi nuko bigaragara yuko harimo umwiryane ikomeye cyane, n'umwiryane ahanini uri guterwa no kuba Perezida Varisto Ndayishimiye rwose abantu benshi bo muri CNDD FDD batamwumva, usibye naho muri CNDD FDD n'abandi bose bari mu yandi mashyaka agiye atandukanye bamaze kugenda bamukaraba, bagaragaza yuko mu by'ukuri uyu mukuru w'igihugu atazongera guhabwa umwanya wo kuba yayobora iki gihugu. Pastor Denis Bucumu nkuru nziza, uyu nguyu nawe biravugwa yuko anengera Perezida Neva byinshi bitandukanye, ndetse anasaba yuko mu gihe uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi azaba
adashaka kuva ku butegetsi, abaturage bagomba kuzakoresha ingufu bemererwa n'itegeko nshinga bagakuraho Perezida Evaristo Ndayishimiye mu bihe bitandukanye, ngo wakomeje kugenda abatenguha cyane, mu by'ukuri wakomeje kugenda akora ibisa naho bidafitiye abaturage b'igihugu cy'u Burundi akamaro. Bavuga yuko rero uyu mukuru w'igihugu ibyo ashinzwa ari byinshi, harimo no konona igisirikare cy'u Burundi, nyuma yuko uwahoze ari perezida w'iki gihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza yari amaze kugenda atunganya iki gisirikare neza, by'umwihariko aho bivugwa yuko rero uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi icyambere yagirizwa cyangwa se icyambere ashinzwa harimo no kuba rwose igisirikare cy'u Burundi yaramaze kugenda agishigisha cyane. By'umwihariko nuko abasirikare benshi b'iki gihugu cy'u Burundi, yaba abagiye bagwa ku mirongo y'imbere ku rugamba hari ku butaka bw'igihugu cya Kongo, yaba abari mu gihugu imbere, n'ubundi biragaragara yuko abasirikare nta cyubahiro bahabwa nk'ingabo z'igihugu cyangwa se nk'intwazangabo z'igihugu. Ibi rero bikagaragaza yuko bimwe mu bigaragaza yuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaba arimo aragenda, amakuru akomeje kugenda avugwayo, aho bivugwa yuko nyamuneka uyu nguyu yaba yaragiye ategura imyigaragambyo mu gihugu cyose, by'umwihariko kugira ngo yamagane ibikorwa bikorwa na Perezida Evaristo Ndayishimiye, aho mu minsi ishize aherutse kumwandagaza agaragaza yuko mu by'ukuri ngo waba utari muzima ngo uyobore abaturage bazima. Ibyo ni ibyaje kugenda bitangazwa n'uyu mudamu mutambukanyi Petero Nkurunziza utumva imiyoborere ya CNDD-FDD, by'umwihariko Perezida Evaristo Ndayishimiye. Ibi rero bikaba byamaze kugenda bituma Perezida Evaristo Ndayishimiye aca agasuzuguro mu bagabo bagera kuri batatu, aho bivugwa yuko uwo bita Prime Niyongabo yamaze kugenda ahabwa gasopo ya nyuma. Sibyo kandi umugabo bita Reverien Ndukuriyo nawe ibintu bikomeje kugenda bisa naho bimubana isosi. Ananone kandi abagabo barimo Barufyiri n'abandi bagiye batandukanye bagaragaza kunenga politike y'igihugu cya Neva, nyamuneka abo bose bakomeje kugenda bivugwa yuko ubuzima bwabo bwaba buri mu kaga. Turaza kugenda tureba umugabo Alain Guillaume Bunyoni urimo uragirizwa yuko ngo igihugu cy'u Rwanda ngo cyaba gishyigikiye ifungurwa ry'umugabo cyangwa se itorokeshwa ryiwe, nyuma yuko ngo u Rwanda rwari gushyira muri tageti uyu Alain Guillaume Bunyoni ngari we ube watorwa cyangwa se ashyirwe ku butegetsi, nyuma yuko ubutegetsi bwa Perezida Evaristo Ndayishimiye bwaba bwamaze kugenda abuvaho. Bikavuga yuko rero bimwe mu bihano bikomeye cyane uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi yagiye atanga, ni amakuru y'ubutasi yagiye ahabwa na CNL avuga yuko uyu mugabo Alain Guillaume Bunyoni ngo yarimo arakorana n'abanzi b'igihugu cy'u Burundi, ndetse ngo yari haburaga gato ngo nawe asohoka igihugu ajye kuba nka General Niyombare yifatanye na Reditabara baze bagabe ibitero ku gihugu cy'u Burundi. Turaza kugenda tureba ibyari byo hamwe n'andi makuru agiye atandukanye. Inshuti bavandimwe, reka tubasabe muze kudukora subscribe, mudukande like, share ibiganiro byacu mu by'ukuri bikomeze kugenda bibanezeza aho muherereye hose. Nibyo rero ka dutangira amakuru yacu mu bagumyabanga ba CNDD-FDD. Ubu biravugwa yuko Reverien Ndukuriyo na Perezida Evaristo Ndayishimiye bari kurebana ayingwe, nyuma yuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi akomeje kugenda agaragaza yuko uyu Reverien Ndukuriyo yaba afite umugambi wo kumunyegeza cyangwa se kumuhirika ku butegetsi, by'umwihariko yaba binyuze mu buryo bwa kudeta cyangwa se kuzaba umwe mu bazahangana nawe mu matora ateganyijwe mu mwaka wa 2027. Bikavuga yuko abaturage b'igihugu cy'u Burundi bo bamaze kugenda mu by'ukuri abatakariza icyizere umukuru w'igihugu cy'u Burundi Perezida Evaristo Ndayishimiye, bakagaragaza yuko uyu mugabo Reverien Ndukuriyo ari incabwenge ndetse afite n'amasomo menshi yize, ndetse akaba ari n'inararibonye muri politike y'igihugu cy'u Burundi, cyane cyane yuko yakitinze nk'umusenateri aba umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD imyaka iri hejuru y'10. Ibyo rero ni bimwe mu bikomeza kugenda bigaragaza abaturage yuko uyu mugabo yahabwa umwanya wo kuyobora iki gihugu. Undi mugabo bita Agathon Rwasa nawe arimo aragenda ashyirwa mu majwi yuko ashobora kuba yahabwa icyizere cyo ko yaba yayobora iki gihugu, ariko nyamuneka ishyaka rye rya politike rikaba rigaragaza yuko mu by'ukuri nta mbaraga rifite. Ni ishyaka rya Iprona mu bihe bitandukanye ryakomeje kugenda rihangana na CNDD-FDD, ariko abadede bo biragaragara yuko mu gihe batanga umukandida perezida bishimiye kandi bashaka, n'ubundi CNDD-FDD igomba kongera kuyobora iki gihugu cy'u Burundi. Amakuru rero agakomeza kugenda avuga yuko ibi byose ari bimwe mu bikomeje kugenda biteza akaga gakomeye cyane ku banyagihugu, ndetse n'umwuka utari mwiza ukomeje kugenda waduka mu banyepolitike, bikaba bishobora kuza guteza impagarara ndetse n'intugunda mu baturage b'iki gihugu cy'u Burundi bategereje amatsiko bagomba kwitabira umwaka wa 2027. Ibibazo
ibibazo rero byo mu gihugu imbere cy'u Burundi nibyo bikomeje kugenda bituma benshi mu bayobozi bahagurukira rimwe bagateza imvururu ndetse bakanerekana yuko ubutegetsi bwa Neva batabushaka nyuma yuko ikibazo cy'ibitoro gikomeje kuba ikibazo. Ikindi kandi cyamaze kugenda agisembura abaturage b'abakomba barundi ni impamvu zuko hari abasirikare benshi bagiye bagwa ku mirongo y'imbere ku rugamba, ubwo uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi akomeza kugenda yagirizwa gusenya intwazangabo az'iki gihugu cy'u Burundi. Ndetse mu bihe bitandukanye Denise Bucumi Nkuru nziza we yakomeje kugenda agaragaza yuko igisirikare cy'u Burundi kigomba kuba cyarokorwa mu gihe umukuru w'igihugu ngo yaba arimo aragenda agishyira mu mpanga. Si ibyo kandi hari ibindi bibazo bikomeje kugenda bigaragara, ibibazo birimo ruswa, igiturire ndetse n'ibindi bibazo bitandukanye birimo biragenda biba. Murabizi neza umugabo wita Arendi Kumana ubwo aherutse kugenda atangariza Neva yuko bamwe mu bifi binini byo muri CNDD FDD ndetse no mu gisirikare bakomeje kugenda bamutera ubwoba yuko bashobora kuzamuhitanira ubuzima nyuma yuko yabimye igiturire ndetse yanze no gukorana nabo kugira President Neva mu gihe baba bagiye muri opposition cyangwa se mu ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi cyangwa se abagiye kuba abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa President Neva gutakaza cyangwa se kubura mu by'ukuri ubufatanye n'aba bagabo bigaragara yuko ari akaga gakomeye cyane kaba kagiye kugwirira uyu mukuru w'igihugu, ndetse bikagaragara yuko byaba bitazigera byoroha. Turaza kugenda tugaruka ku bagabo barimo Emmanuel hari inganji ufite ipeti rya Brigadier General muri iki gisirikare cy'u Burundi, aho bivuga yuko ari we usa naho ugiye gukomeza gufatanya n'uyu mugabo tubabwiye hejuru Diomede Ndegeya. Ibi rero mu by'ukuri bikagaragaza yuko President Neva yamaze kwikuraho rwose abagabo barimo Prime Niyongabo ndetse na Ndikuriyo muri gahunda ze z'ubuyobozi yamaze kugenda asa naho abashyira ku ruhande, nubwo bwose bakomeza kugenda bagaragaza yuko bashaka kuzarohora cyangwa se kuzafasha abarundi kwikuraho ingoyi y'ubutegetsi bubi. Andi makuru turi buza kugenda turambura, turaza kugenda tujya mu biro bya Perezida w'igihugu cy'u Burundi Ntare Rushatsi tubabwire ngo bihagaze bite. Naho ntago ibintu byoroshye habe na gatoya muri Ntare Rushatsi, umuriro uraka mwibanga rikomeye cyane, ni imikwabo ikomeye cyane, aho bivugwa yuko benshi mu bakozi bakora muri iyi ngoro ya Perezida hari abakomeza kugenda bagaragaza yuko bashyigikiye President Neva, cyane cyane yuko benshi bari muri iri shyaka rya CNDD FDD, ariko abandi nabo ni inshuti ndetse n'inkoramutima z'uyu mugabo Reverien Ndikuriyo, aho bivugwa yuko ubu President Neva inshuti za Ndikuriyo aho ziva zikagera akomeza kugenda azishakisha. Izi nshuti za Reverien Ndikuriyo President Neva agaragaza yuko baba bafite umugambi umwe. Murabizi neza yuko umwe mu batambukanyi ba Petero cyangwa se wahoze ari umudamu wa nyakwigendera umuhisi President Petero Nkuru nziza wahoze ayobora iki gihugu cy'u Burundi. Uyu mudamu rero we yakomeje kugenda agaragaza yuko doctrine za President Evaristo Ndayishimiye n'imiyoborere atabyumva, ni nako gusaba abaturage b'iki gihugu cy'u Burundi yuko bakigaragambye kugira ngo bamagane ubutegetsi bubi bwa President Evaristo Ndayishimiye. Ariko bikavuga yuko uyu mudamu nubwo bwose atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Neva, ni inshuti y'akadasohoka ya Reverien Ndikuriyo, ni inshuti y'akadasohoka ya Prime Niyongabo, kuko n'ubundi abanyepolitike basanzwe barakoranye n'umugabo we cyangwa se n'uwahoze ari umugabo we ariwe Petero Nkuru nziza. N'uyu President Neva murabizi neza ko yarasanzwe akuriye cyangwa se ari mu nzego nkuru za gisirikare hariya ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, ndetse akaba ari n'inshuti y'akadasohoka ya President Nkuru nziza. Ariko izi saha bikavuga yuko ariwe urimo uragenda agaragara mu bugambanyi bw'igihugu, by'umwihariko harimo no kuba ashinzwa kuba igisirikare cy'igihugu yaramaze kugenda agihindura cyane, agihindurira gahunda. Intambara iri mu burasirazuba bwa Kongo, by'umwihariko intambara M23 ihanganyemo n'ubutegetsi bwa Kinshasa, benshi baravuga yuko mumwe mu bantu iyi ntambara ishobora kuza gusiga ubutegetsi bwe buhungabanye ndetse anatakaje igikundiro mu baturage harimo n'uyu mu Perezida w'igihugu cy'u Burundi. Benshi bavuga yuko atazongera no guhabwa umwanya wo kuyobora iki gihugu cy'u Burundi kuri manda ye ya gatatu. Abavuga yuko rero haba harimo haragenda hategurwa kudeta, benshi baravuga bati nta mezi make yasigaye n'ubundi kugira ngo aya matora abe, tureke President Neva n'umwaka umwe asigaje akuyobora, twebwe tuzakora amahitamo abereye abarundi. Ariko benshi nanone bafite impungenge yuko aha muri iki gihugu cy'u Burundi hashobora kuzaduka imvururu zitewe n'amatora cyangwa se n'ibizaba byavuye mu matora bitazigera byumvikanaho n'abantu bamwe na bamwe. Nshuti bavandimwe, ngira ngo turaza kugenda tureba mu gisirikare cy'u Burundi, turebe deployment zikomeje kugenda zumvikana cyangwa se zigaragara mu bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru, ndetse turebe uyu mugabo usanzwe ayobora batayo cyangwa se ariwe mugaba mukuru ushinzwe bataliyani z'iki gihugu cy'u Burundi, yitwa Zenobe Niyonzima.
uyu nguyu Brigadier General Zenobe Niyonzima ni umwe mu basirikare mu by'ukuri bagaragaza yuko nabo badashyigikiye doctrine z'uyu mugabo Prime Niyongabo ushaka kwigumura ku mukuru w'igihugu. Benshi bakavuga bati n'ubundi uyu mugabo Prime Niyongabo nawe ubuzima bwe bushobora kuzarangira nk'ubwa uyu mugabo Adolphe Nshimiyimana wari ufite ipeti rya Lieutenant General hano muri iki gisirikare cy'u Burundi, cyangwa se ubuzima bwe bukaba bwasoza nk'ubwa Godefroid Niyombare wagerageje gukora coup d'etat umwaka 2015 ariko nyamureka we akagerageza guhunga igihugu, nubwo bwose mugenzi we Adolphe Nshimiyimana bitigeze bimuhira, we yaje kwicwa n'ubutegetsi bw'iki gisirikare cy'u Burundi. Aha rero bikagaragaza yuko mu gihe Prime Niyongabo yakomeza uyu muyorongo wa opposition wo kutumva ibyo Perezida Neva avuga cyangwa se wo kudashyira mu bikorwa ibyo umukuru w'igihugu ategetse, ibi ngibi nyamuneka bizahita biba akaga gakomeye cyane, ndetse benshi baravuga yuko umugabo bita Ndikuriyo ndetse n'umugabo Prime Niyongabo ari abagabo bagomba kwicara bakarya bari menge, kuko isaha n'isaha ibintu byabahindukana. Perezida Neva niwe ufite inkota icyaye yo kuyobora igihugu cy'u Burundi, mu gihe rero yaba agiye kubona agiye kuvangirwa biragaragara yuko agomba kwifashisha ibyo itegeko nshinga rimutegeka kugira ngo akomeze ayobore iki gihugu cy'abavandimwe babashinga ntahe. Indi ntambara ikomeye cyane iri muri biro politike by'umwihariko ariko ishinzwe ikijyanye n'ubukungu, aho umugabo bita nka Arendi Kumana, Dr Arendi Kumana usanzwe ari umushikiranganje ushinzwe cyangwa se uzijejwe kuyobora igisata kijyanye n'ubukungu, ubwo yatakaga yuko mu by'ukuri yaba arimo arashaka kugirirwa nabi. Amakuru yaje kujya hagaragara yuko mu by'ukuri iyi dossier yaba irimo umugabo bita Prime Niyongabo ndetse na Reverien Ndikuriyo. Perezida Neva rero biravuga yuko yahagurukiye guhangana n'ibi bifi binini bisanzwe biri muri CNDD FDD, nubwo bwose uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi we agaragaza yuko mu by'ukuri nta muntu n'umwe uri hejuru y'amategeko. Benshi mu badede baramushinza kukuba umutungo w'igihugu umwe awukoresha atabahaye, nyuma yuko hari amahoteli akomeye cyane akomeje kubakwa i Bujumbura ari muri UPI ye cyangwa se ari mu mazina ye, n'ibindi bikorwa bitandukanye bivuga yuko mu gihe uyu mukuru w'igihugu azaba atakiyobora iki gihugu cy'u Burundi nk'uko bigaragara yuko icyizere cye ndetse n'urukundo afitiwe n'abaturage rwakomeje kugenda rukatuka, uyu mugabo noneho yazifashisha uwo mutungo yaba yaragiye abona kugira ngo abashe kuba yabaho, by'umwihariko atari muri opposition politique. Ikindi kandi Perezida Neva afite ubwoba bw'uko ari busige umugabo nka Reverien Ndikuriyo na Prime Niyongabo muri iki gihugu aribo bafite inkoni y'ubuyobozi, mu gihe we azaba atakarijwe icyizere n'abaturage. Ibi rero Perezida Neva yabireba akabibura, akahita avuga ati nyamuneka nanjye ndakora ibishoboka byose nk'umuyobozi, ndakomamaza akaba yatorwa nk'umuperezida w'iki gihugu cy'u Burundi. Aha rero ibi byahise bituma dukurikije dosiye zirimo ziraregwamo aba bantu cyangwa se imikoranire y'aba bantu mu ibanga rikomeye cyane, biragaragaza yuko Perezida Neva abantu asigaje ni abagabo nka Bambaye Haga bamuvugira ndetse n'abandi bayobozi bakuru benshi bagaragaza yuko bari ku murongo we kubera ko Perezida Neva abatamika cyangwa se afite ibyo abaha. Ikindi kintu Perezida Neva ashobora kuza gupfa n'aba basirikare ndetse n'abayobozi bakuru muri CNDD FDD ni amafaranga y'inzahabu zacurujwe hirya no hino ku isi, ubwo iki gihugu cy'u Burundi ngira ngo murabizi neza yuko kimaze kuba ubukombe mu kugira ubutare. Perezida Neva murabizi neza yuko zahabu za tungsten n'andi mabuye agiye atandukanye arimo amakorta ya za satellite, ayo mabuye yose ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi yarabonetse, ariko Perezida Neva agashinzwa yuko hari igice cy'amafaranga yaba amaze kugenda yigwizaho, cyane cyane yuko hari n'amahoteli yuzuye hariya i Bujumbura yamaze kugenda agaragara yuko ari ay'umukuru w'igihugu, nyuma yuko akomeje kugenda atakaza ibyiringiro by'uko azongera kuyobora iki gihugu cy'u Burundi. Ibi rero kikaba ari ikibazo gikomeye cyane kiri mu badede, ndetse ari nabyo byatumye umugabo nka Reverien Ndikuriyo yigumura kuri Perezida Neva, nawe akagaragaza yuko afite ubushobozi bwo kuba yajya kuba perezida cyangwa yakiyamamaza akaba perezida. Niyo mpamvu muri kumva Perezida Neva avuga agategeka umugabo bita Lieutenant General Prime Niyongabo ngo yohereze ingabo ku butaka bwa Kongo, bikagaragara yuko Niyongabo bitewe n'uburyo abasirikare bagiye bamupfana ndetse n'ibibazo bakomeje kugenda bagira n'imishahara yabo, Niyongabo akabyanga. Uyu mugabo rero bashyizeho bita Diomed, uyu mugabo asanzwe ari nararibonye muri iki gisirikare cy'u Burundi, ariko nyamuneka ntago bigaragara yuko yazakitinga cyangwa se yazakora ku rwego uyu mugabo Prime Niyongabo yakoze. Hari abitwaza ati Prime Niyongabo Perezida Neva yamubereye pare mu bukwe bwiwe, nyamuneka nawe arabizi neza yuko amarira y'abasirikare bari kugwa ku butaka bwa Kongo
ndetse n'imiryango yabo itari kubona impozamarira mu gihe ibiziga by'abasirikare babo biri kuzimirira muri Kongo ndetse n'ibishyingurwe. Ibi rero bigatuma uyu mugabo ngo ni Prime Niyongabo yemera kuba yakigumura ku butegetsi bwa Perezida Neva, ariko nyamuneka akaba yakumvikana n'abasirikare. Ngira ngo mubyumve neza, ibibazo biri muri iki gihugu cy'u Burundi ni ibibazo bitoroshye habe na gatoya. Benshi bakomeza kugenda bagaragaza yuko Perezida Evariste Ndayishimiye ubutegetsi bwe bwa burimo buragenda abugera mu marembera, ndetse nk'uko abasanzwe bakurikirana iyi politike y'iki gihugu cy'u Burundi n'ukuri abakomeza kugenda babivuga. Andi makuru rero murabizi neza yuko inama y'ikitaraganya yateranye ku munsi w'itariki ya 7, ngira ngo hari kuwa kabiri, hari ku itariki ya 6 hari kuwa kabiri nibwo inama yateranye by'umwihariko ya CNDD-FDD. Harimo bimwe mu byemezo byafatiwe muri iyi nama, harimo kurebera hazaza hiri shyaka ndetse no kuba hagomba kumvikanwaho ugomba kuba kandida perezida mu matora ateganyijwe mu mwaka wa 2027. Ariko icyo twababwira nuko muri CNDD-FDD amatora ateganyijwe mu minsi iri imbere, ariko amakuru uburyo akomeza kugenda agaragara ava muri secrétaire général cyangwa se ava muri mu biro bikuru bya CNDD-FDD agaragaza yuko yaba Perezida Neva yaba na Reverien Ndikuriyo nta numwe uremezwa n'ishyaka yuko agomba kuba azabahagararira. Gusa amakuru uko agaragaza nuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi usanzwe ayobora Perezida Evariste Ndayishimiye we afite amahirwe make yo kuba yakongera kwegukana ikiringo cya 3 cyo kuyobora iki gihugu cy'u Burundi, kubw'impamvu zitandukanye zirimo impamvu ziri interne cyangwa se zo mu gihugu imbere. Ubwo harimo umutekano utifashe neza mu gisirikare, ndetse benshi banashinze umukuru w'igihugu yuko yaba yaragize uruhare mu gusenya iki gisirikare cy'u Burundi, kubera yuko ngo Petero Nkurunziza yasize iki gisirikare kiri ku murongo, ariko Perezida Neva naho yigeze ageza abanyagihugu ndetse n'igisirikare cy'igihugu yagiye agisenya kubera amahitamo ya politiki atandukanye. Aha nanone kandi amakuru akavuga yuko mu gihe Perezida Neva atazongera guhabwa icyizere cyo kuyobora iki gihugu cy'u Burundi, yamaze kugenda ategura ibyo agomba gukora, kubera yuko n'umutungo wamaze kugenda awigwizaho, aho bivugwa yuko rwose